tuzaba turi kumwe n'abahagarariye kaminuza zirenga 15 zo muri Canada zikomeye cyane. Bazaba baje kudufasha kutwereka ukuntu ushobora kohereza abana bawe bakiga muri Canada ku nguzanyo kandi nta ngwate bakwatse. Abana bawe bakiga muri Canada ku nguzanyo ingana hafi na 75% nta ngwate, nta mwishingizo usabwe. Ikindi tuzava muri ya hoteli ya Remigo Hotel zino kaminuza zitwanditse kuri babandi nyine bavuga ati umwana wanjye ndashaka kumwandikisha muri kaminuza cyangwa se ngenda ndashaka kwiyandikisha muri kaminuza. Bizaba bishoboka ko tuva hariya twamaze kwiyandikisha, twanditswe muri izo kaminuza zirenga 15 zizaba zihagarariwe muri Remigo Hotel. Kwiyandikisha rero ni link naho hasi uraza kuyibona muri comment ya mbere ndayipininga cyangwa se kindi wamenya kandi akantu keza cyane benshi mwari mutegereje kumva nuko nta ngwate nta nubwo bisaba abishingizi, nukuza wowe. Aya ni amahirwe akomeye y'ubuzima bwawe uzaniwe na Changer EdTech. Ubwo rero aya mahirwe kujya kwiga muri Canada ntabacika, araburi misagera mu 10 abumva. Ariko ni cyangwa kikwemerera gukora kuri ubwo butaka, kugira umurimo wahakorera, kugira umurimo wahakorera. Umuntu yava muri Canada kaza agakodesha inzu agashinga business, ubuyobozi butabizi. Nanjye ndagira mfite impungenge aho. Rock rero ni nk'ubwo gihe nkuhaye rero ntabwo bishoboka. Yego bashobora no gufatwa bakabazwa ariko bagataha. Yasabiye gufungwa igifungo cy'imyaka 5 n'ubushinjacyaha. Yes, reka twongere tubasuhuze mwe mudahwema kudukurikira mu makuru n'ibiganiro bitambuka kuri .all TV show. Nk'ibisanzwe rero inyuma ya kamera ni Prophete Tade. Ntabwo mwari mumperutse muri iyi minsi rero twasaga n'abahinduye imikorere, ariko ntabwo twahinduye gukora. Gake gake tugenda dukandagira mu turagenda twerekeza mu murwa. Ya rero nk'ibisanzwe turi kumwe imbere ya kamera turi kumwe na yahugiye muri telefone ariko Claude wande harya ni Claude wangoga gahondo gasubi ntabwo bababize rega gahondo wagatwa mukiranozo abatware mukesha abatware wa Rutahira. Ibyo ni ibisekuru bya Claude wangoga. Ya koro reka ntange rero numvisha amajwi abadukurikiye nubwo cyangwa urayafite. Shiraho nta kibazo. Telefone yanjye ivuga gake, yasinze ko bari buze kubyumva. Shiraho barabyumva nta kibazo. Okay. Reka tubanze tubumvishe aya majwi hanyuma tubone gukomoza kuri hoteli aho tuzaba turi kumwe n'abahagarariye kaminuza zirenga 15 zo muri Canada zikomeye cyane. Bazaba baje kudufasha kutwereka ukuntu ushobora kohereza abana bawe bakiga muri Canada ku nguzanyo kandi nta ngwate bakwatse. Abana bawe bakiga muri Canada ku nguzanyo ingana hafi na 75% nta ngwate, nta mwishingizo usabwe. Ikindi tuzava muri ya hoteli ya Remigo Hotel zino kaminuza zitwanditse kuri babandi nyine bavuga ati umwana wanjye ndashaka kumwandikisha muri kaminuza cyangwa se ngenda ndashaka kwiyandikisha muri kaminuza. Bizaba bishoboka ko tuva hariya twamaze kwiyandikisha, twanditswe muri izo kaminuza zirenga 15 zizaba zihagarariwe muri Remigo Hotel. Kwiyandikisha rero ni link naho hasi uraza kuyibona muri comment ya mbere ndayipininga cyangwa se kindi wamenya kandi akantu keza cyane benshi mwari mutegereje kumva nuko nta ngwate nta nubwo bisaba abishingizi, nukuza wowe. Aya ni amahirwe akomeye y'ubuzima bwawe uzaniwe na Changer EdTech. Ubwo rero aya mahirwe kujya kwiga muri Canada ntabacika, araburi misagera mu 10 aba bombi nibo n'ubundi bari kwamama. Aya makuru yaba ari impamo ngo hari Changer ni company n'umushinga. Bono bango ino company mazigihe yabanje gukorera hano i Remera hahoze Action College. Yego. Barayihakura. Higeze no kuvugwa hari inkuru yakoraga ngo muri Canada yajyanaga abanyeshuri muri Canada
ikabajyana kwiga mu Bushinwa. Hari n'umuhungu waciyeyo atanga ubuhamya ku Isimbi, n'ubu ari ku Isimbi, avuga yuko yagiyeyo, ariko nuvuga ngo ahantu hagendera amadolari 600, yego, bakamubwira ko ari amadolari 1000 kuko atarahazi. Agera ahura n'ibibazo bikomeye byo gukora ubucakara, gukoreshwa imirimo y'agahato, birangira agarutse mu Rwanda yaragize n'ikibazo mu mutwe. Arahari ikiganiro cyaciye kwa Sabe, numva ari kwa Sabe cyaciye. Yego, bino bintu rero birimo amacenga, birimo amayobera. Utamobera ameze gute? Nuvuga ngo Rocky yakore nimba Rocky muri iyo company, wenda company ari izabo, urumva? yego, Koko ari nuvuga ngo aba haya buriya noza nuvuga ngo ambasade ubona ko bahakana iryo shuri, kujyana abana kwiga hanze, yego, birimo amacenga ateye ubwoba. Ndatekereza ari naho hantu bari guhera bavuga ko yatawe muri yombi. Mfite hano aka video, ariko ubona video idasobanutse mu by'ukuri, ntabwo isobanutse. Uti nisobanutse gute? Nuvuga ngo abantu bari guhera bavuga yuko Rocky yatawe muri yombi, barahera kuri kano ka video mfite hano, ariko nikagaragaza Rocky atabwa muri yombi bamutwara, nikagaragaza imodoka ya RIB, sinzi umuntu amotaye muri yombi nimba ari ni minisitiri uzagiye kumutora. Ariko ikigaragara cyo dushingiye kuri aya majwi n'amashusho biri kuri iki gitangazamakuru, ikiroho cyo nuko Rocky na Anita Pendo ari amajwi bafashe, copyright ni amajwi Rocky yakoreshaga yamamaza ishuri, yamamaza ayo mashuri, niyo bafashe baraterura baza baterekamo. Nirindi shuri yamamarizaga rikorera ni mu iryo shuri ryo rirakora, nibe mubwe ngo rimo urujijo. Nimba ariko kuko hari abana benshi tubona bajya kwiga aho ngaho bikanga, nibikunde. Ikibazo gihari gikomeye ni ukumenya ngo nibyo cyangwa sibyo. Ariko ugenza ifashe umwanya tuvugana ibyo bari kutwereka muri izi video, nta kintu kimwe gisobanutse ushobora kwemeza ko ari byo. Icyambere, wigeze ubona video se Rocky agenda atagwa muri yombi yambaye amapingu? Wabonye video ya RIB y'imodoka za RIB ije kugutora izana imodoka yayo? Byibuza bakakwerekana, bashobora kutakwerekana wenda uri aho hafi, ariko byanga bikunda ntabwo Rocky yatabwa muri yombi. Ibyo ngibyo bya video z'imodoka n'amapingu byo AI irabikora, ahubwo itangazo ryasohowe na RIB rirahari se, ntabwo riri kugaragara. Ariko mukanya narindi bo kureba kwa ahantu inkuru cyane buriya ku gihe wacita iyi nkuru nahiriyo. Hari inkuru ya Papi, ni ukuvuga ngo Chita n'igihe nibo inkuru yakoze ubifata nk'ukuri. Inkuru y'umuntu uri muri RIB Chita akayikoraho 100%. Ni ukuvuga ngo Chita we yamaze 100%. Chita akorana hafi na RIB. Nufata RIB ugafata na Chita ubigira 100%. Reka nuvuga ngo hari ukwizeba mu byo ukora. Chita ni umwizerwa wa leta ibereho kugira ngo ihe amakuru abaturage, kandi naga amakuru yayo yo yakitangira amakuru ku bitangazamakuru byose bahitamo icyo bagira bate bakorana. Nuvuga ngo guhitamo icyo bakorana baba barafashe Chita. Chita yavuze inkuru ngo yabaye gucya abarisha kwijana, najya ashyiramo ibihuha. Ubu inkuru atanga ubona ngo itangazamakuru ariko kinyamwuga neza 100%. Narebaga rero nuvuga ngo na checkinze ahantu hose muri inkuru ya Rocky, ndayibura pe. Rocky uyu muhungu wakoze iyi nkuru, uyu muhungu yigeze gukora inkuru breaking yuko Lorenzo yitavye Imana. Breaking avuga yuko ministry ni Ndera, avuga ministry yavuze ko yapfuye, ariko ari bihuka ari byo. Njewe yarabikoze ndavuga ni iyi nkuru se nge ndabyibuka yikoze, nge nayibonye navaga Inyanza ngeze hano kuri Nyandungu, niho nari ngeze mba ndayibonye ngo Lorenzo yitavye Imana. Uyu muhungu nuvuga ngo bano bafite ukuntu uruvuga ngo buri yuko ari ibintu biri mu binyoma byinshi, akenshi bameze nk'umwana murizi ngo udakuvura utoze. Niyo wakora ikizima abantu bahataka ari igihugu. Niki kintu ngiye ku giti cyane ntabwo rinjye kuvuga igihugu. Rocky afite izina rirenze kuri irya Sikayito. Sikayito nagira ngo umenyeshe ko inkuru ziwe za breakinzwe na radio Rwanda. Si radio y'igihugu se yavuze ko Sikayito tayo muri yombi. Izina rya Rocky yatabwa muri yombi gisatuvugana jya kubitangazamakuru byose bikomeye. RBA kora bayisanga ano no wongera reka tureke narabwenda bari bitangazamakuru amasaha y'amakuru ashobora ko ataragera.
ariko jyane no ku mbuga nkoranyambaga zikomeye. wongereho na Anita Pendo nawe muri ako gatebo arimo. Anita Pendo nkubaza ikibazo tujye tuvugisha ukuri, fata telefone yawe sibyo, tora telefone yawe, numara gutora telefone yawe ugende, naga Anita Pendo yatabwa muri yombi Chita Ngayobeba. Chita n'umwana nuwango ni umuvandimwe basangiye isano na Pendo. Anita Pendo yatawe muri yombi Chita ntiyabimenya. Tujye tuvugisha ukuri koko. Ubwo neneho nawe ngo ugenda ajya ku macano ya break inzizi nkuru. Iyi saha turi kuvugana ngo barimo barafata utuganiro twa Anita Pendo yakoresheje, sibyo? Bakagenda baduhuza. Akaba twagenda bahuza bashyiraho. Ziriya nkuru kara kantu bazanye ka Rocky. Nicyo kiza cyo kuba icyamamare. Kara ka Rocky na kantu Rocky yakoresheje kuva no mu myaka yashize, afite amadarapo abiri ya Canada. Ari amadarapo abiri ayakoresheje mu gihe kirekire. Kimaze igihe kirekire. Ariko ngiye kwa Mutesi Kovia nubwo batabivuzeho mu buryo burambuye, iryo tangazo ry'ubutubuzi nukuvuga ngo hatuburiwe abantu baragenda baritabira baje kureba abantu babajyana muri ibyo ngo byo kubahereza scholarship amaburuse yo kujya kwiga. Icyo ngicyo cyo kirahari, ariko nabo ntiberuye ngo bavuge ngo ibyamamare byakozwe gusa ngo hakoreshejwemo abantu bafite amazina. Boreka nkubwire dukureho urujijo. Icyo nyina kurago urujijo ni ugutabwa muri yombi. Ariko nago nigeze nkuraho ubutekamutwe. Byo sinabikuyeho. Byo birahari. Ubutekamutwe bwo burahari. Ahubwo icyo ariko Rocky reka nk'urugero rwa hafi. Rocky na Anita Pendo bashobora kuza mu mutaka wo kurengana. Yego. Uti bararengana gute? Icyambere. Ubu tuvugana umuntu aje akaduha akazi. Yego. Dutaka tubwira ati mwebwe mbahaye akazi mu nyamamarize. Yego. Tukayamamaza. Yego. Mu by'ukuri twebwe nakosa dufite. Nase umuntu yaguha akazi ukamwa ngonyereka ibyangombwa bikwemerera gukorera mu gihugu. Yego. Akazi ko kwamamaza cyane babigoye. Iyo company se yashinzwe gute? Kugira ngo reka nkubwire wowe ni wawe mubaza. Nuba ngo kugira ngo wemererwe gufata umuryango ahantu ugashyiramo ubufite ibyangombwa. Kuki utangaza amakuru nukuvuga ngo ubutangaje ayo sa amakuru. Ayo naga ari amakuru. Uba wamamaje ibihuha. Mba namamaje ibihuha. Ibihuha bikora ku butaka bwanjye. Byageze kuri ubwo butaka gute ubundi? Canada nuba muri Canada. Umuntu yava muri Canada akaza na passport afite. Abayifite. None se yagira mu gihugu hari icyangombwa bita ngo ni bakita kikomera gukora ku butaka bw'icyo gihugu nene. Nuba ngo passport irukwayo bakita ngo ni bayita ngukira bayita iranyisobye gakeya. Urumva? Ariko ni cyangwa kikomera gukora kuri ubwo butaka kugira umurimo wahakorera. Kugira umurimo wahakorera. Umuntu yava muri Canada kaza agakodesha inzu agashinga business umuyobozi utabizi. Nanjye ndagira mfiteho impungenge aho. Rocky rero ni nk'ubwo rugero muhaye rero. Nago bishoboka. Yego bashobora no gufatwa bakabazwa ariko bagataha. Yego. Kuko bararengana. Umuntu aguhaye akazi ni umunyamahanga kandi baravuga ngo dufate umunyamahanga dufate umushyitsi nk'uwacu tumwiteho. Bahawe bafite ibyangombwa ariko iyo company imwe bigeze no hari niyo bafunze. Hari bigeze gufunga. Nuba ngo zino company zifite ubutekamutwe bwinshi. Okay, reka tube tubyoreye ubwo twakomeza kuri iyo nkuru y'ubutekamutwe ariko nanone reka dukomeze kwifungwa rya Papa arafunzwe ntafunzwe. Papi na mba ngubwire. Yeah, Papi nagafunze. Papi ntabwo afunze. Papi yijyanye nabonye abantu ba breaking bakora umutwe w'ikiganiro ngo Papi yatawe muri yombi na RIB nta RIB yamutaye muri yombi. Bo reka nze no ngo mu gakeya sibyo? Abantu bareke kubeshya. No ngo bino bintu hari ukuntu bizamo gushaka inuza ariko tukabikorana nabi. Papi nta muntu rwose wigeze avuga ngo baramuta muri yombi. Twibutsa abantu ko iki kiganiro tugikoze busa naho bwije. Yego kubera impamvu. Ndagira nsome kano kantu gatoya urumva umbwira ko hari ahantu RIB izamo. Ni inkuru dukesha igihe. Yego ndakotinga igihe. Yego urumva ngo umunyamakuru Ndahiro Valence Papi urumva
yasabiye gufungwa igifungo cy'imyaka 5 n'ubushinjacyaha. Turi kujyana nuba ngo hani yo banditse baravuga ngo Ndahiro Valence Papi yatawe muri yombi. Iyo nuba ngo iyo yatawe muri yombi akagera ku rukiko barandika bakavuga ngo Ndahiro Valence Papi yagejejwe ku rukiko. Okay, turi kujyana yeah. Yagejejwe ku rukiko. Reka ihangane ngomeze. Urumva umunyamakuru Ndahiro Valence Papi urumva yasabiwe n'ubushinjacyaha igihano cy'imyaka 5 n'izahabu ya miliyoni 200,000 mu rubanza yaregwagamo n'umushoramari umushinja kumutuka mu ruhame, kumutangaza amakuru y'ibihuha. Turi kujyana wigeze wumvamo reka wenda rekera ngaho hari aho ugeze mu ko yagejejwe ku rukiko ijya ku matitire y'abandi ibindi byamamare byagiye byezwa ku nkiko baravuga ngo yagejejwe ku rukiko. Dore ko biteye Papi rero. Papi hari inkuru igeze gutangaza ahantu hari ikibanza bari mu imicanga myinshi. Yego. No ngo umukire yaraje arengera abantu. Bivugwa yuko uyu mukire ngo yahawe kano kantu kumbe neza. Yahawe aya umudamu washyingiwe bakamu indongoranyo. Yego. Yahawe indongoranyo na leta mu butaka bwa leta. Ivyo nibaho. Umukobwa arashatse cyangwa umuhungu arashatse akazahabwa indongoranyo na leta. Ne yabo umuhungu wa president. Nibishoboka. Ndahiro Valence Papi rero yavuze ibyo bintu ari mu butaka bwa leta uwo mukire ariko yabangamiye umuturage niyo umuntu wemerewe gufata ubutaka bwa leta bakamutiza akabahinga ariko nakubakaho. Iyo ari ukubakaho bica mu nzego umuturage utishoboye uba mu cyiciro cya mbere agahabwa ahantu ho kubaka na leta cyangwa se bakahubaka inzu z'abatishoboye imidugudu rusange. Papi rero yafashe iyo nkuru abari yagira Papi binashinzwa urumva tunasoza iyi nkuru tuzayikoraho byaro kugira ngo abantu bamenye uko bimeze. Ni igihano bavuga ngo gishobora guhabwa imyaka 5 ariko bikavuga ko hari abantu bari inyuma y'iryo shobwa mu manza. Yego, bitari ngombwa. Ariko Papi nta kibazo afite n'uru rubanza rajya mabwiza ukuri azarutsinda kandi azaravamo yemye. Okay, reka dushimira abari badukurikiye rero tubibutse ko iyi nkuru turaza kuyikoraho ejo mu buryo burambuye. Ariko nanone bakomeze bakore subscribe, like and share and comment. Comment. Murakoze cyane. Imana baho mugisha. Ciao ciao.